Kapitan Inteng! Oy, Badong, agling ka man. Badong! Apay maninaya. Ingkagsak daw tawan paglutaw. Nagsapaan pa lang, mate. Nasapa nga, anyat orasan. Madamdaman taon. 30 minutes pa. Ay, saan kan ngagtawar? Mapan kan, itamod laang. Isaganang marot titimbang aramatag Kargaam ti do adram. Nagadan? Una, tapaglabak kan pagdigos ko pa'y. Nay, si Kamait ka ba daw? Naimbaga bigat mo, Maray. Mabalin ka day, timakisak daw. Kanayon lakastan. Naimbag kumamot no da maitulong nyo iti maintenance ti danong agturong dito ayan kaw. Awamag. Ha? Kanya ti ko na, Maray. Ay, kwa. Ti ko nak. Agsakdo ka laeng. Kitaam laeng at mga numaibaws. Kadsyak mo ti maawanan. Ay, agyaman nak, Maray, Kaano nga min aya tarimaanan nyo ti gripo nga agturong dito ayan yaw. San pa'y nga ita, Maray? Apay ngay. Awan pa'y nga min ti budget mi kay. Iso kastoy latan makisaksak do kami pa'y laeng. Nalpasan to yan. Nakargaan ang ti do adram ta. Nasayaat nga raw, no kasta. Hinton maminsan. Uray iti ayan ni Marikwanang langan ti paglabaam. Kan pagdigusam. Tanay, baka bandog mo ti agsakdam. Ay sos, nakababain mo tan Kanayon talang arudan makius-usar iti danumda. Awan mat itultulong ta iti maintenance ti danumna. Sapay sarili na dayjay. Numabain ka, di si kalatan ti mapanagsak daw. Kunakmat ngamin kan ka, nga anusam ti mangisim pa iti griputa. Ngamde mo mat kaya. Ayun na yan, masaduta nga raw. Kun may sa, awan ti baro at tubo may sukat. Taglatay, nagiti tubo dita. Ay kat anusam ti gumatang ni Marikwanang tupay. Sarili na ti gripo. No kaya't mo akit sikan ti mangisim pa. I-apply mo ti amaw. Siyak babae ti ibaon mau. Apay aya nakarikreklamo ka. Kat mabalin pa mo makiusar ta iti danom ni Marikwanang. Mayak man dito'y balay mau, Marikwanang. Anyat masapul mau, kabadang. Kan anya day taimot mau. Badok na ito'y, Maray. Umayak ko makidigos. Manain? Mabalin ka day, Maray. Ay, sana mabalain. Ha? Apay nga. Agruam kayon. Kasanuma ngamin. Agsadod-sadot kayo amang tarimaan iti gripo yaw. Makidigos laeng, Maray. Apay, danum mo aya. Saan nga ron na mabalain? Agdigos akmat. Ay, imot ka. Imot! Para dahi ta makidigos only. Di mo pa'y kayat. Makauma kayo. Na. Ay, dandan ipagbalinan yun abalay ito'y balay ko. Na, ay, di mo kog tarantiri daw Unay kamutan. Madadaan laang dahi ta bayadam. Ay, gunggun na Imot kan tumad nga may. Isugaya manabaakan ka. Taimot ka. Kunak man, numapan ka makidigos iti ayan ni Marikwanang. Di namot nga rod kayat. Apay kanaw. Makaumata ka na. Tadanda ni pagbalinantan ti balay na. Akas balay ta. Imbaga na day ta. Wayne, iso akinugtarak ti ruangan na. Apay akinugtaram. Kasanungay no idimanda na ka. Nasakit nga rod tinakam ka. Iso akinugtarak. Ay nabadawng saan ngagsaksakit tinakam mo. Tahusto mo timbaga ni Marikwanang. Inal daw nga data ijay balay na. Danom lang, iparit na pa. Anya ngay nga rod ti kayat mo kat makius-usar talaang. Di mo nga rod tarimaanan ti gripo nga agturong dito'y balay. Naimbaglaangan tay may kadito'y tersena kwarog. Mayak gumata ang kagawad. Apay ka day. Ada ko mapatarimaan ko kan ka. Anya ti patarimaan mau. Day ta nadadaal arwangan ko. Ay una. Ang ano day ta. Mayat pa'y matidilim mabas ang idikalman. Kinugtaran ni kabadong itagsapa. Iso ang nadadaal. Apay kinugtaran na. Jak ngamin pinalubusan. Makidigos dito balay. Kasta mo tinaramid nan. Na yun day tatataba daw. Idi pa'y lang amin nga ibagbagan ni Angkel at tarimaanan na tigripong agturong iji balayda.
ngam kaslawan mangmangag na. Sadot to mga men. Ay, kaano nga dawayam tatarimaan naman dayta. Sige, tarimanak inton malam. At dapay ngamin napatang nga aramid na kitang hagsapa. Sagutan aramidan do'y balay. Di mo kunan ang makikapi kamanan. Ay, sanang kail. Umay ko labuludan ti martilyo yaw. Anan mo? Tarimaanak jay ruangan ni kagawad kuanang. Anaw. Apa masapul at tarimaanam? Kinugtaran ka nun ni tata ba dong iti agsapa iso na dadaal. Yay, talaga mo't na di apari ba dong Saan la pinalubusan ni kagawad na makidigos iti balay na. Kas jay kit din tinaramid ni tata ba daw. Di mo tarimaanan. Ha? Apay ngay? Kasaritak ni pari ba dong taisot timang tarimaan. Sa dino ngay itan ti pangalaan ta iti danom nga usarenta. Kapilitan at tarimaan ti gripaw. Nakababain numapan ta iti ayan da kapitan. Saan nga ijay ti papananta tuya? Ni kusip latan ti kasaritak. Nakitak mat nga do ti danom iti ayan na iti naminsan ngal daw. Apay ngamin anagsadot ka amang isimpa iti gripo ta. Makapabannog nga raw. Kun may isa, awan nga raw ti mausar. Ay unay kan. Siya kung ti mababain iti kastangar aramidam. Pagbainam ko makiusar talagang may. Una, ngam aggastos damit para iti maintenance ti danumda. Nakababain mo't no makiusar talatan. Di mo pa'y kayat, tapno makatipid ta. Santan nga gastos. Ay no, badung aya, ha? Umuna akaw ni tayan ni Kusep. Isa runom taon, day ta pinggan amay nawan. Agraman day ta bagas ang maarasaw. Ay na, day tangamin sadot mo kad tagadaw. Day, nakapulis ka may, Kusep. Sa dinaw, ti papanam. Agpailyak tata, apay? Ay, kwa. Adugayam ti danom mo dito ayan mo Ay, adu Kadaldalos ko lang iti source na. Apay ka di tataba daw? Makiusar kami man kanina na matuyang, Kusep. Ni, unak nuna tarimaan ng gripo nga agturong iji ayan niyaw. Saan pa'y nga raw? Kasta aya? Kanya nga, Kusep. Mabalin ka day, ti makiusar. Uwan tata. Agpasada pa'y. Why, da kami ti makamaw. Pagyaman ako na ya. Kunak man nunapan ka iti ayan ni Kusep, badaw. Why, nakasarita kaun. Mabalin ka naw, makiusar ta iti danom na. Kunak tumang aming kingkakay. Ay, nakababain. Makiusar talatan kadagiti kaaruba. Alaki din. Isa akom dagiti plataw amay nawan. Tain kaaginaw iti ayan ni Kusep. Sa nabalay ta nagpasada. Awan ti tao iti balay na. Ay, makapasadot ti kastaw. Kitin manugot nga ruday. No tinarimaan mo ko matigripo nga agturong dito'y balay. Di awan ko matiparikot ta iti danaw. Amom tuyang. Denggay. Nasaysaya at latta di makius-usar talaang. At least, awan ti gastos ta iti maintenance. Kain saan ta pa'y amabannog amang tarimaan iti gripaw. Kasanaw numauma dagiti karo bata, Ay, saan mapasamak da ita? Laki din. Asikasuamon dagita plataw. Tapno makainaw ka adagaws. Sana balay, taimbaga kaun kun ni Kusep. Apay nga italangay may kadito'y tersena, kwarog. Saan ko natarimaanan day ta dinadahil ni tata ba daw, kagawad? Apay ngay. Namuan ngamin ni angkal ko tinapasamak. Katimbaga na saan ko kanon atarimaanan. Ta ipatarimaan na kano kinitata ba daw? Kasanungay no agkad-kad ni ka ba daw? Angkal ko timakamukan kwa na. Di tata ba dong samat day jay? Nakatakder iti paraangan ni Kusep. Nay? Duwada mo't gayam kinina na to yang. Wan, isuda. Anya iter aramiden day jay? Di tayan ni Kusep ti pagbibdigusan kan paglablabaan da. Hoy, naglaing matanda kita at tao. Apay kano nga minadida tarimaanan ti gripo da. Amumatan ti kinasadot ni kabadong. Di na kaya tagbannog. Naimbagagsapam, Kusep. Kasta may tataba daw. Umayak manin makidigaw, swine. Umuna kumapahitag paili kami ko ni Chep. Ay, siyak pa'y tumo na, Kusep.
Sa nabalay, mabiitak laeng. Agdardarasak tata. Awan ti pagdanagam, 3 minutos laeng ti panagdigos ka. Ay, agawaan yung ortagdigos tata. Diyak kaya't tinabuntaw. Wen ka de, danag mo na ya. Abayan na daw ka, Usep. Alas 8 matitulagan tang agpailit ha. Nakidigos ni tata Badong ijibalay ko, nagbayag mahit. Kaslamat babae nga agdigdigos, Chip. Ay, bagam kumakan kwa na, asikati umunang agdigos, nagdardaras ka. Imbaga kang impilit na mati kaya na. Uy, naglamblabos na talaga dahi tatabadong ha. Ungaraw. Kasla ko na napay na, balay na ti balay ka. Apay nga na pinalubo sa mamakiusar iti danumaw. Masya na kami kadakwada, Chip. Masyan ka kadakwada, ang maglablabos da itan. Talaki din, Chip. Agrobwat taki din, tapno dita maladaw iti papananta. Nay, kanya ti gagaram paray. Sikat ti gagara. Ha? Kapo iti kalukwam. Inan-ano sakti may dito'y balayaw nga orebisya. Kanya ti kayat mo sa wine paray. Apa dinadal mo ti ruangan ni kagawad ko na? Kuwang amin paray. Di nakalapin na lubusan ang makidigos kas jati na ramin mo. Kayat mo tayo darum na ka. Ay isa na paray. Diyak kayat ti maidaraw. Nukas tagaron. Mapan ka, iti ayan ni kagawad ko ng itamutlaan. Kanya nga taramidag iti paray. Ay kating kagkid daw iti pamakawan na. Kadag iti dakis ana isaw-sawag mo kun kwa na. Kayam tarimnam ti dinadaal mo. Ha? Sana nasaya ti inaramid mo. Kaya numabalain, tarimaan ngamin ti gripo nga agturong iti balayaw. Nagsadot kan tumit. Nakababay numakius-usar kayo lang kadag iti kaarubayaw. Wala, maumada ka na kaya. Ay, nalpasain maray. Natarimaan ka, tinadadahil arwangan. Hagyaman na ka ba dong? Adutin sa gana ka merienda. Sana masapol nga pagmeriendahin nak, maray. Alakit din, agmerienda kan. Amo ka nabanog ka. Ay, agyaman ang arod, maray. Ay, pasensya ka na, kadagiti na isaw-sawang kukin ka. Sapay kuma, mapakawan nak, maray. Okay laang dayjay, tinapatag naka-Ameriskan. Wen, maray, itinton bigat, agpatulong nga kada kusep, kinkwaraw. Tatarimaanin may man ti gripong agturong ijibalay. Nasaya at tikas tang aramidem. Tapno saanan ngagparikot ni Mari Tuyang. Adda akon ba daw? Mangantang arudain, Tuyang. Nakaluto akon. Aginana akla ang biay. Aywan gayam. Adda met tools. Hos, kentubo ang nakitak di taparaangan ta. An-anom nga idagi chay. Usarin mi amang tarimaan iti gripaw ng agturong dito'y balay. Ha? Pudnaw? Wen, tapno saan kan nga agparikot iti danaw. Ay na, maragsakan ak una iba daw. Finally! Awagan man kidi ni kusep ken ni kwaraw. Ibagam amasapsapa na, itong bigat. Tapno masapa kami amang tarimaan iti gripo ta. Arigla daw. Awagak ida itamut laeng. Ay na, tatabadong. Imbes ang makiap-apa kakadagiti kaarubam, rugyam kit din at tarimaanin ti gripo yukin ni nanatoyan. Di kaagsad-sadot. Tawan sa bali ang mairanod, no di da kayo matlaang kin ni nanatoyan. Ala sige. Dinan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Oy, badaw, agling ka man.
Badong! Apay maninaya. Ingkaagsak daw tawan paglutaw. Nagsapaan pa lang, mate. Nasapa nga. Anya turasan. Madamdaman taon. 30 minutes pa. Ay, saan kan ngagtawar? Mapan kan, itamod laang. Isaganang marot titimbang aramata ka. Kargaam ti do adram. Nagadan. Una, tapaglabak kan pagdigos ko pa'y. Nay, si Kamait ka ba daw? Naimbaga bigat mo, Maray. Mabalin ka na, iti makisak daw. Kanayon lakastan. Naimbag kumamot no da maitulong nyo iti maintenance ti danong agturong dito ayan kaw. Awamot. Ha? Kanya ti ko na, Maray. Ay, kwa. Tikunak, agsakdo ka laeng. Kitaam laeng at amangan no maibos. Katsyak mo ti maawanan. Ay, agyaman ak, Maray, ah. Kaano nga min aya tarimaanan nyo ti gripo nga agturong dito ayan yaw. San pa'y nga ita, Maray? Apay ngay. Awan pa'y nga min ti budget mi kay. Iso kastoy latan makisaksak do kami pa'y laeng. Nalpasan to yan. Nakargaan ang tindo adram ta. Nasaya at nga raw, no kasta. Hinton maminsan. Uray iti ayan ni Mari Kwanang laangan ti paglabaam. Kan pagdigusam. Tanay, baka bandog mo ti agsakdam. Ay sos, nakababain mo kanayon talang arudan ang makius-usar iti danumda. Awan mat itultulong ta iti maintenance ti danumda. Sapay sarili na dayjay. Numabain ka, di si kalatan ti mapanagsak daw. Kunak mat ngamin kan ka, nga anusam ti mangisim pa iti gripo ta. Ngamde mo mat kaya. Ayun na yan, masaduta nga raw. Kun may sa, awan ti baro at tubo ang may sukat. Taglalatay, nagititubo dita. Ay kat anusam ti gumatang ni Marikwa ng tupay. Sarili na ti gripo. No kaya't mo akit sikan ti mangisim pa. I-apply mo ti amaw. Siyak babae ti ibaon mau. Apay aya nakariklamo ka. Kat mabalin pa imot ang makiusar ta iti danom ni Marikwana. Mayak man dito'y balay mau, Marikwana. Anyat masapul mau, kabadaw. Kanan anya day taimot mau. Badok na ito'y Maray. Umayak ko makidigos. Manain? Mabalin ka day, Maray. Ay, sana mabalain. Ha? Apay nga. Agruam kayon. Kasano mo ngamin. Agsadod-sadot kayo amang tarimaan iti gripo yo. Makidigos laeng, Maray. Apay, danom mo aya. Saan nga ro na mabalain? Agdigos akmat. Ay, imot ka. Imot! Para dahi ta makidigos only. Di mo pa'y kayat. Makauma kayo. Na. Ay, dandan ipagbalinan yun abalay yun, ibalay ko. Na, ay, di mo kugtaran tiri daw Unay kamutan. Madadaan laang day tabayadam. Ay, gunggo na ma. Imot kan tumad nga may. Isugaya manabaakan ka. Taimot ka. Kunak man, numapan ka makidigos iti ayan ni Marikwanang. Di namot nga rod kayat. Apay kanaw. Makaumata ka na. Tadandan ni pagbalinantan ti balay na. Akas balay ta. Imbaga na day ta. Wayne, iso akinugtarak ti ruangan na. Apay akinugtaram. Kasanungay no idimanda na ka. Nasakit nga rod tinakam ka. Iso akinugtarak. Ay nabadawng saan ngagsaksakit tinakam mo. Tahusto mo timbaga ni Marikwanang. Inal daw nga data iyay balay na. Danom lang, iparit na pa. Anya ngay nga rod ti kayat mo kat makius-usar talaang. Di mo nga rod tarimaanan ti gripo nga agturong dito'y balay. Naimbaglaangan tay may kadito'y tersena kwarog. Mayak gumata ang kagawad. Apay ka day. Anda ko mapatarimaan ko kan ka. Anya ti patarimaan mau. Dayta na dadaal arwangan ko. Ay una. Ang nanano day ta. Mayat pa'y matidilim mabasak iti kalman. Kinugtaran ni kabadong itagsapa. Iso na dadaal. Apay kinugtaran na. Jak ngamin pinalubusan. Amakidigos dito balay. Kasta mo tinaramid nan. Na yun day tatataba daw. Idi pa'y lang amin nga ibagbagan ni Angkyle at tarimaanan na tigripong agturong iti balay da. Ngam kaslawan mangmangag na. Sa duto ngamin.
Ay, kaano ngay nga dawayam tatarimaan naman dayta. Sige, tarimanak inton malam. At dapay ngamin napateng nga aramid na kitang hagsapa. Ano para aramidem dito'y balay? Di mo kunan ang makikapi kamanan. Ay, sanang kail. Umay ko labuludan ti martilyo yaw. Anan mo? Tarimaanak jay ruangan ni kagawad kwanang. Anaw? Apa masapol at tarimaanam? Kinugtaran ka nun ni tata badong iti agsapa iso anadadaal. Yay, talaga mo't na di apari ba nung Saan la pinalubusan ni kagawad na makidigos iti balay na. Kas daykit din tinaramid ni tata ba daw? Di mo tarimaanain. Ha? Apay ngay? Kasaritak ni pari ba daw, taisot timang tarimaan. Sa dino ngay itan ti pangalaan ta iti danom nga usarenta. Kapilitan at tarimaanum ti gripaw. Nakababain mo numapan ta iti ayan da kapitan. Saan nga ijay ti papananta tuya? Ni kusip latan ti kasarita. Nakitak mat nga do ti danom iti ayan na, iti na minsan ngal daw. Apay ngamin anagsadot ka amang isimpa iti gripo ta. Makapabannog nga raw, kun may isa, awan nga rod ti mausar. Ay unay kan. Siya kung ti mababain iti kastangar aramidem. Pagbainam ko makiusar talang may. Una, ngam aggastos damit para iti maintenance ti danumda. Nakababain mo no makiusar talatan. Di mo pa'y kayat, tapno makatipid ta. Santan nga aggastos. Ay no, badung aya, ha? Umuna akaw ni tayan ni Kusep. Isa runom taon day tapinggan amay nawan. Agraman day ta bagas ang maarasaw. Ay na, day tangamin sadot mo kad tagadaw. Day, nakapulis kamay, Kusep. Sa dinaw, ti papanam. Agpailyak tata, apay? Ay, kwa. Adugayam ti danom mo dito ayan mo Ay, ado kadaldalos ko lang iti source na. Apay ka di tataba daw? Makiusar kami man kaninanam atuyang, Kusep. Ni, unak nuna tarimaan ng jigri po nga agturong iji ayan nyaw. Saan pa'y nga raw? Kasta ya? Kanya nga, Kusep. Mabalin ka day, ti makiusar. Uwan tata. Agpasada pa'y. Way, da kami ti makamaw. Agyaman ako na ya. Kunak man nunapan ka iti ayan ni Kusep, badaw. Way, nakasarita kaun. Mabalin ka naw, ang makiusar ta iti danom na. Kunak tumang aming kingkakay. Ay, nakababain. Makiusar talatan kadagiti kaaruba. Alaki din. Isa akom dagiti plataw amay nawan. Taing kaaginaw iti ayan ni Kusep. Sa nabalay ta nagpasada. Awan ti tao iti balay na. Ay, makapasadot ti kastaw. Kitin manugot nga rudain. No tinarimaan mo ko matigripo nga agturong dito'y balay. Di awan ko matiparikot ta iti danaw. Amom tuyang. Denggay. Nasaysaya at latta di makius-usar talaang. At least, awan ti gastos ta iti maintenance. Kain saan ta pa'y amabannog amang tarimaan iti gripaw. Kasanaw numauma dagiti karo bata, Ay, saan mapasamak da ita? Laki din. Asikasuamon dagita plataw. Tapno makainaw ka adagaws. Sana balay, taimbagakaw kun ni Kusep. Apay nga italangay may kadito'y tersena, kwarog. Saan ko natarimaanan deta dinadahil ni tata ba daw, kagawad? Apay ngay. Namuan ngamin ni angkal ko tinapasamak. Katimbaga na saan ko kanon atarimaanan. Ta ipatarimaan na kano kinitata ba daw? Kasanungay no agkad-kad ni ka ba daw? Angkal ko timakamukan kwa na. Ni tata ba dong samat day jay? Nakatakder iti paraangan ni Kusep. Nay? Luwada mo't gayam kininana to yang. Wan, isuda. Anya iter aramiden day jay? Di tayan ni Kusep ti pagbibdigusan kan paglablabaan da. Hoy, naglaing matanda kita tataaw. Apay kano nga minadida tarimaanan ti gripo da. Amumatan ti kinasadot ni kabadong. Di na kaya tagbannog. Naimbag sapam, Kusep. Kasta may tataba daw. Umayak manin makidigaw, swine. Umuna kumapahitag, paili kami ko ni Chep. Ay, siyak pa'y tumo na, Kusep. Ha? Sa nabalay, ta mabiitak laeng. Agdardarasak tata.
Awan ti pagdanagam, 3 minutos lang ti panagdigos ka. Ay, agawaan yung ortagdigos tata. Diyak kayat tinabuntaw. Wen ka de, danag mo na ya. Abaya nala daw ka, Usep. Alas 8 matitulagan tang agpailit ha. Nakidigos ni Tata Badong iti balay ko, nagbayag mahit. Kaslamat babae nga agdigdigos, Chip. Ay, bagam kumakan kwa na, asikati umunang agdigos, nagdardaras ka. Imbaga kang impilit na mati kaya na. Uy, naglamblabos na talaga day tatabadong ha. Un garaw. Kasla ko na napayin na, balay na ti balay ka. Apay ngamin na pinalubo sa mamakiusar iti danumaw. Masya na kamin kadakwada, Chip. Masyan ka kadakwada, ang maglablabas da itan. Talakid din, Chip. Agrobot taki din, tapno di ta maladaw iti papananta. Nay, kanya tigagaran paray. Sikat ti gagara. Ha? Kapo iti kalukwam. Inan ano sakti may dito'y balayaw nga orebisya. Kanya tigayat mo sa wine paray. Apa dinadal mo ti ruangan ni kagawad ko na. Kuwang amin paray. Di nakalapin na lubusan ang makidigos kas jati na ramin mo. Kayat mo tayo darum na ka. Ay isa na paray. Diyak kayat ti maidaraw. Nukas tagaron. Mapan ka, iti ayan ni kagawad ko ng itamit laang. Kanya nga taramidag iti paray. Ay kating kagkid daw iti pamakawan na. Kadag iti dakis ana isaw-sawag mo kun kwa na. Kaya tarimnam ti dinadaal mo. Ha? Sana nasaya ti inaramid mo. Kaya numabalain, tarimaan ng ngamin ti gripo nga agturong iti balayaw. Nagsadot kan tumit. Nakababay numakiusar kayo lang kadag iti kaarubayaw. Ewan na, maumada ka na kaya. Nalpasain, maray. Natarimaan ka, tinadadahil arwangan. Hagyaman na ka ba dong? Adutin sa gana ka merienda. Sana masapol nga pagmeriendahin, nak, maray. Alakit din, agmerienda kan. Amo ka na banog ka. Ay, agyaman na nga ron, maray. Ay, pasensya ka na, kadagiti na isaw-sawang kukin ka. Sapay kuma, tama pakawanak, maray. Okay laang dayjay, tinapatag naka-Ameriskan. Wen, maray, itintun bigat, agpatulong nga kada kusep, kinkwaraw. Tatarimaanin may man ti gripong agturong iji balay. Nasaya at tikas tang aramidem. Tapno saanan nga agparikot ni Mari Tuyang. Adda akon ba daw? Manganta ka rodain, Tuyang. Nakaluto akon. Aginana akla ang biay. Ayun gayam. Adda met tools. Hos, kentubo ang nakitak di ta paraangan ta. Anom nga idagi chay. Usarin may amang tarimaan iti gripaw ng agturong dito'y balay. Ha? Pudnaw? Wen, tapno saan tan nga agparikot iti danaw. Ay na, maragsa ka una iba daw. Finally! Awagan man ki din ni kusep kan ni kwaraw. Ibagam amasapsapa na, itong bigat. Tapno masapa kami amang tarimaan iti gripo ta. Arigla daw. Awagak ida itamut laeng. Ay na, tatabadong. Imbes ang makiap-apa ka kadagiti kaarubam, rugyam kit din at tarimaanin ti gripo yukin ni nanatoyan. Di ka agsadsadot. Tawan sa bali ang mairanod, no di da kayo matlaang kin ni nanatoyan. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Adayo pa iti eleksyon. Ang mangpul politika manay ni kumparik nga inteng. Nay,
Apay anak ko nam dayta, tatabadong. Di maya makita, nga dumanan dagiti tattao dita barangay hall. Nakapila na lay. Kita ba? Agiwarwaras ngamin ti barangay council iti libre abin Kun kay. Mangpol politika manin dahita akumparay. Adda ka nung amin krisis ti makan. Isong agiwaras da iti libre abin tapno agmula tayo kat adda kanan tayo. Nagatindog laki din ti palawag maun si ka, John. Ha? Ti ko na pasimple pa nagkampanya dahita. Inting bating-ting pa. Ti ko na. Intakid din makipila, tatabadong. Ay, diyak la kaya. Ado dita mabalin ko nga imula abin Hagbibisi na kaya mapandumawat. Kunak man nunapan kamot nakipila ije barangay haw. Nambarak ko nakapudpudot. Ay, diyak la maanusan ti makipilpila. Libre abin ije iwarwaras da kapitan. Isukit dayta ita. Libre nga iwaras dagiti barangay officials. Ang pasimple damay nga irasaas abutusam tu ida. Saan mo't siguro akasta? Kaya't da tayo laeng atulungan. Taadda ka mapasaran tayo a krisis iti makan. Patsimay, nangruna dayta nga inting bating-ting. Kaya nasaway ni Sulangay, ti agnanayon nga agkapitan. Uray anwem taado dagiti proyekto na dito'y barangay. Isulat ta ati kayat dagiti tao. Ay basta siya, nauma akaw. Yakla kayat ti makipilpila. Inka na, no kayat mau. Maray, mabalin nga tama at amapan kami makipila kin ni Badong ka. Ay kat mabalin basta taga-kabildatan kayo, mapan kayo. Kasanungay, kat saan mimot ng butbutos ni Kapitan idinapalpalabas nga iliksyaw. Oray na minsan, saan nyo nga imbutaos? Kinapudno na maray, sabali a kandidataw ti imbutos may. Kasta aya. Ang nangabaklat tamot ni Kapitan, uray saan mi nga imbutaos. Nagagat nga men, kan talaga nga aramidan na ti trabaho na kas kapitan. Un nga raw, sigay, inakman mo nga raw makipila. Ka ni Badong mo nga'y. Di namot kaya, masadot ka naw a makipila, iso asyak laengeg. Dagito'y abin nga itad mi kada kayaw. Imulayo Tayinton maapit yaw, ikanda kayong tumanain. Waraw, addaak dito. Ay, wang nanatoyang. Nasayatan na kaumay ka. Ni tatabadong ngay. Masadot nga pila. Iso asyak laengen timay. Kalpasan na maalayo ti bin nga imulam. Mapan ka kano kini anggel ka o tadda kano ibaganakan ka. Alam mo di bin nga imula, maray. Wan, Kapitan. Ay, where is pari ba daw? Aday je balay mi Magamit ko matay may. Ngamen, specialty itin ko kan kwa na. Aya? Oo. Sigurado ang maragsakan Sige, Kapitan, taibagak nga umay. Sige, maray. Panagkunak, titid na kanyak, kit arak. Haginom kami kanaw. Nabayagan kahit asaan kami ang naging inaw. Iti panagkunak, kwarta, titid na. Ay, kat mapanak adagos Wan, sayang mo. Kita manlaeng anya, tuyan. Uray no nagdadakas dagiti ibagbagakin ko itiliklikudan na. Ikan naklata iti espesyal. Kat no ibagbagam pay asaan kayo nga agkumparay. Hehehewan nga rag. Ang labnak magayam dahi ta akumparay. Espesyal ko na, maray. Iso mo lagayam anak kaisam alimabas dito tersenak ni Kabadong Mapan na nga rod alaon dya itad ni Kapitan nga espesyal, maray. Nagswerte mo tan. Da kami akakagawad, di na kami pa ikan iti espesyal. Siyempre, sa balin ni Badong kaw. Anya nga tangay day nga espesyal nga itad ni Kapitan kan ni Badong Mau. Kumusta kan, paray? Itay ka pa ako manatawa, paray. Ah, Maumaakin ka? kung kumustaan ka nga rutan, nabayag adi ka nakita. Namiss ko ikaw.
Itid mo kay din bagbagam kinituyang kao nga espesyal nga itid mo pare. Ay mabit lang ta irwar ko iti drawer Dara si ma, dapat papanak. Dito, awatam. Kanya nga dito pare. Bukal may. Uwan pare. Imulam abok-bukal tinatag. Espesyal day tayo. Kastoy madlang di warwaras mo kadagiti tataw. Sa bali pare. Espesyal day ta bini ko nagkaroon. Sa kalatin ang tidak iti day ta. Ay agawid akon pare. Espesyal. Bukal mo ilagayam. Ay mabit lang. Guri ka, di ka pumanaw. Anya pa iti ibagang pare. Isurukon ka, no kasano nga imula day ta abukal. Ay abukon pare. Naa. Manalo na ka na pagklat. Naa. Jaki din ang maw. Ay, di nakmansurwat. Dayta, tintin-ninting bating-ting ay bagbaga ng espesyal. Ay una yan. Uray mula intupak. Naibulengdan. Ne, bukbukal mat ngagpay so dagito inted na. Espesyal na kita? Dakdakkel dayto inted na ken ka ako na ng espesyal. Bas-basay dagiti inted na kada kamay. Espesyal. Kunak no arak. Kunak met ano kwarta. Ay, diyan lang kumanap na panay. Sayang lang diyan, oras ko anapan. Naturuga lang kuman. Aguldag ka man ako nakaon. Sumro manen ti satut mo. Kita niya nga teramilek. Ay kating kay mulan adagito'y bininga inted ni Kapitan. Doon bigat taon. Itan, malipatam tumanen no ipabigat mo pailaeng. Nungay nga tasikan, timapan mangimula. Agluto ak! Di nakibaw no kayat mo timangan. Ingkakat agmulan, tanay, dagiti daduma, imuladan, dagiti naalada abin ay. Hey, unay katikas tuyay. Imulam anaimbag dagita abin ay badaw. Nagswerte ni tata ba daw? Ay, apay chef. Agasam, iso tinangtedan ni uncle ko iti special abin eh. As? Saan ka diya kita dinala kang agtubaw? Dadakkel pa'y ano agtubaw. First class talaga. Di na pala itag kanyak. Kunak ano siya ti pangtedan na. Ngam jemot gayam kumpari na. Inmulayo ka din dyan ni Kapitan Abin Maray. Jay special ka day maray. Jay special kan lokal Una, naimulan ni Badung ka. No kasta, makaapit kayon ton iti first class anatag. Nagswerte kayo matayin. Anya ngay mati swerte ijay. Kat bin medyo dadadaklaang matjay inted ni Kapitan ako na ng espesyal. Espesyal day dya talaga. First class. Aya! Wun! Iso apatubuan nyo kan pagbungaan nyo. Ni Badung ko taiso tinangimula. Isaw ti mga sikaso kadagijay amula. Ay na, day taman agul-uldagan ter aramidam. Ay na, kahit... Day talatan ter aramidam. Apay, dakis ayat aguldag. Kaawang mga ruti maramay. Nalabsak ni Kwaraw, agmulmula. Uray ni Kapitan, agmulmula mat. Si Kangay, day tala agul-uldag ter aramidam. Naimula ka, dagiti binay, arumbang nga imulat ako ma. Imulam laang? Good mo na. Apay niya pati sa bali aya. Sibsibugam, inikat mo, dagiti ruot nagtubo iti aglawlaw da. Ado dagiti manok, nga agkaray-kay ka dagiti ruot. Iso saan ang masapulay? Inabunwam ida. Saan ang masapulay ta abu-abunaw? Iunay ka mo laki di. Nungay adda insiktaw, kat kananda dagiti bulong da. Adda nga rod dagiti manok, amapan mang sipit ka dagita nga insiktaw, tuyang. Ay di naman surwan, tamok ter aramiday. Ay, unen. Nabandugak. Naggapo ka siguro di tabangkag mo niya, Kapitan. Uwan. Lininisak nga men, dagitiin mulak abin ay. Wan atap nagtubo da. Inabutwa ko na. Sana balay, tainton agbunga da, at apitam, Kapitan. Ay, uwan. Husto ti kinunam kagawan. Saan tayo amarik na day tayo bagbagada a krisis iti makan, ta nagagat tayo mga agmula. Kanjak kaya't nga dagbisin aka baranggayak. Iso nga rod anang iwaras tayo iti libre abin tapno awan ti agbisin. Umay ka, Kapitan. Tay pakitakin ka dagiti mulak. Na.
Nagtubo na ba't tayo? Wen, kapitan, naglalang to daw. Talaga nga inaldaw nga sa sikaswak ida. Mayat mala, ituloy mo ti mga sikaso. Ay, anda kayo matgayam di tawi. Ay, impakita kini kapitan dagiti nagtubo amulak. Nay, umay ko kumaya ba ni Uncle Kaw, tay pakitak mat dagiti mulak. Agsabsabong dan imunan ang impakitak dagiti mulak. Siya kumapay Ay, didak pag ginagawan kita dagiti mulay. Awan ti inunaan. Ala. Unaw buyon-buyon datan. Ha? No asino ti umuna, so ti umuna kita ti mula na. Kaya't ba, kwaraw? Ay na, imay da impalakon kanyak dagiti bunga ti binida, mare. Isundag itaw, maray. Wen kita nagpipintas dagiti bunga da. Andan igatang da iti bagas ken adda si daenda. Di sanda marik na tay krisis iti makan. Wen nga raw. Nagbiit amalako dagiti abunga tinateng, magatang adagaws. Kumusta nga tangay mat dagiti mula ni Badungka? Nagbunga damot siguro No nagbungan dagiti special abin ay nagbiit a pagbaknangan dagijay. Kasta? Nangruna itata nagnina ti presyo dagiti natang. Ay, inakman damagan kin ni Badong no kumustan dagiti imulan na. Danuga baon! Kasta! Uppercut! Naglaingan! Kuktaram! Wayne! Kasta! Maminsabay! Natwagain! Badong! Ay, dinakman ka sa sarita. Tagbuy-buyak. Idupom day tatibay, tagdadamaga. Nya. Panginginid din mo. Dagiti bining nga intad da kapitan. Apay dagiti binay. Nagtubo da kadain. Ay, diyak mo Di mo amaw. Kunam ngay mulam. Kituwain, imulak mate. Ala, inta kitaan. Sika na, ti mapanmang kita. Di talang matlikodan ti palit, tinang imulaak. Inta kitaan. Tanuawan ti maipakitam kanya. Sikati imula. Iyay. Apay ngay. Di mo nagtubo dagiti imulak ka binay. Ruot mag dagiti na imula ditaw. Nga raw. Nagdadakkel aruat. Di special abin ay. Awan mo ti makitak a nagtubo. Ay, Diyos kay. Basol na kita amanaw. Apay apabasulam dagiti taraken ko amanaw. Una, takinaray kay na. No kumatay na ladam, saan da kumakinaray kay? No sinibugam dagita amulam, nagtubo da kuma. Di ka kadi umanungin dita. No inabunwam kuma, nagbungadaan, kat mapagnumarantay daan. Ala, kuston. Ita, marik natan ti krisis iti makan, gapo iti kinasadot mo! Ay, sas. Ay, danugan naksamot ito yan. Ay, sana. Awan bagas may maray. Apay nga awan, Awan igatang may. Ginaglakwan nyo itinatang yung ay. Adaya mat inlaklako may. Kunak ano inla kayo iji ilay. Tadagiti daduma ka barangayan tayo ko nagilako dan ijay. Awan mat mailako may. Tanimat badong ka. Apay ni Badong Mau? Binaybayan na dagiti mula na. Aniya? Imula na lang. Di na mo tinasasikasaw. Ay kat, awang nga rodan Kasano kayo ang maikan manen ngay? Ay, sanda kami nga ikan, maray. No nagtubo dagiti mo na anaytad abin iyo, ikanda kayon tumanan. Hanggang saan mo ta nagtubaw? Ay, awan nga rodan na, maray. Makamunton ni Kapitan. Isa tagdesisyon. Saan mo't gayam ang nagtubo dagiti imulayaw. Da kayo pa tinangtadan na iti espesyal abin Adu ti makan dito'y barangay tayaw, tanagagat dagiti tatao nga agmula. Da kayo lakan ni Marituyang, ti awan makan na. Ay, una yan. Ikan na kami manen apare, ti imula may. Ay, bay am to manin. Kunak no amum ti agmula, di mo gayam taripatuan. Ay, si Maduta nga rod pare.
Pasensyaan na ko na. Aggagita kaon. Basta mangtid ka manan itibin pare. Last chance yun No di mo pa ila taripatun ay. Di kayon ik-ikan apulos. Nay, nagapuam nga tatabadong. Dita barangay hall, John. Napan ko manin nala dagito'y binay ngay mula mi kanituyang ka. Anya? Kunak man no, di mo kayat ako na apuliti ka. Ay, kaya't ko itaan, John. Mula kami manay. Ala, taripatuan yung aminan dagiti mulay yo. Tapno at damat maapit yo. Ay, tatabadong. Swerte ka. Tauray no saan ang nagtubo dagiti mulam na asyan latakan ka ni Kapitan. Iso asay saya atamon. Hala, sige. Didon, tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.